Ai o le ua ma filo nei ma le sunga ya la rovi. Ia o le sui al company al business system limited. Ia wa fo ile tato po kalame. Ia ma le faalau ilo ina o nisi o vaenga o le tato o nanga al company. Ia mo le tunu le fai ngol nei vaso. Malo se fo manuia. Good morning. Malo fo lu sul nei vaenga o tau. Ia a tau manuia la ua fionga ia po la to fa fo ia lo tul fo le tato po kalame le nei vaenga o tau. Ia a o le ta fatalofa ia po le fatalofa fo ia la company. Ia mai le sunga le lipule, mato pule, a whapea loa le tātou au whaingaluenga i la uma e tolu. Ia, mo le tuai le nganga o le whaamalo le ala usu, whaamalo le tau ata i le neiva yaso. Ia, o wholofa tfo ia i le nei tai au o le asfaroili. Matango fia i le anga leima le lofa o le tātou tapa au i lang. Ia, ma lo foi le usu i la usunga la lovi, o amai o nei tau li la lovi. Ia, ta tonu wa maua le whaasilinga malosi mai le tua whawhinan malosi. Ia, au le tau pole pole ai le pia le paua le. Ia, ai ane ale ngaluenga man ngā pātia na iuso mtua whawhine tātou EPC. Ia, malo lava le tau atai malo le finau. Ia, malo le osi malo le lei. Sawa. Malo foi le tautua i le tunu. O le ala tau au nanga foi le tulanga le tiseli. Ia, o le si vaenga le na, o le lusi o le taimi pei o vaenga ia le e a whaina i le tātou au nanga. Ia, o le pei o le paua tu e tau whaola mai e tātou wafi a alai ei tonu i maru tātou tunu. Ia, o le maua le tu inga mea whaina le wae o a fianga i titi ia e a vea ma pona tele i le au nanga tātou company ia o le taimi le aluato i le isi whanatinati atu e whai le whaataunga ona i fufuanga ia ai pe whafua se i le pao ia ai whawhetai le nei taimi o le naua ia tātou notice before e le i nofutapena iai ia ai o le whamalo ai e tātou na iusum tō wawhine matanga luenga li pisi awa o le winga o lau tala li lalovi e peo na i tamai whale o lola ai ti hui ia o le au i lo tai loa i le peo le pao ai a fianga pe i lao o nei au nanga whale o lola ai ti a fia hoi le ia o lotu aisa meu tele astulimi o aispoloka o alava vaenga tu aisa ia e whaale tonu ma ai pei lau business te tele le ile au nanga tātou company e mātou te tau leo i loa tele ia na ia a fianga tau a tele lau whailo ni tai au ia a fianga wai o ana nafi sa mauwhile awa no te ruato i le si company i o tālo whare me siara nei teine ho le ilo marke sia lo toi fo i le toi fo i kama ho i le lo tusi lalo marfa ele ngata wha mau o loa i e wha tau ia o koe fo ia calculator foi le telefone fa kwa mai sau calculator sa o calculator telefone e alu se pe ia o kaba o le sai o le apo mari ia o vai inga foi na e au na tuli ai mala pe ia o nanga nei ia ai pe o le tuna il tato le vai inga tato e tese ni vai taimi su tala tu au e le tau fia ele tato o nanga pe le tato pawa nga ia tu tato falolo ia o le na e ile taimi e mo tfa fo se ia o le nai ia tato o nanga mo tato wafi ia e fatau uina i fa mai ai nei ia fatau inga ia a o le lava wa pale ia o le nai tu tono tato fallo ia le isi fo solution mo auto ia ile taimi fa pe nei a fe mo wa ia tato e tise ia ile pe ona fa ilo tu vaso tu na sau power bank ia mi milo atu fa pe o a maton fa le ngaina o a me tino po appliances ia o le na wa fa pa uina tanto UPS mo le se feina o tato o lo ne wai tangota ia e fai fo tangota ia o lo taman manu le anga ngata ia wai le anga lo ia o titilo o Samoa o le tato nunga o ile melo mai tau ia o Samoa e anga tele avele le oloa mai se appliances e aunga tai ave toi whaalelea fa pe na ona le fa te ingol TV na ona le anga lava le TV lua afeta la le tau na fa tau ai ia e te le titilo te ro tatu Samoa le titilo ave toi repair ia o le sui ato o le TV ia ai ngaloi
o lau oi lava ia whaitaria na ai ngaloi o le se leni ia ma lau tupe len whatauina ia atonu e sefe mai oe na o se fase lau e toi ripea i pea ia pe o le aunga le nā male au ngali na o tātou whaalau iloa le alu lava temi nei o le power outage solution ia mo vaenga nei ia o wale no silfia ia ma le pui o tātou mea tōtino. Rono winga o le whalau iloa le whale le ia a vaenga i e whale ngaina li e toi watu sao i o le tau au nanga. Pea whapete ua le anga TV, le anga msingi tā mea vaenga whapena. Le whalau iloa lea. Ia sao lei o ia inga o tātou whaalau iloa uma e au fia mai whaalau iloa uma lava e te whaatau ina i se o loa appliances mai tātou company. E lema whaila o na whaapea na whaatau i ilau o loa. I leisi company. Ia ai whaleanga ina tātou el tise le temine ia ai avatu tono tātou whalau loa ona le eise mātou e mawhaiona mātou whaia ia au le pōlenga ia e toi whaatali mo e mawhaiona mātou oka pātu ma vāenga whapena. Ai a whapea oi na whaatau ia mātou sau pusa aisa sau TV, microwave, ia e mawhai ona a whapea o whaaleanga ina ia sua tala tu ma ia au ma avatu tono tātou whaaloa e whaonga ina ele tā ua malao ngā tātou warranty form. Lono winga le whawhaingo fia ia li lalovi. O le oloa e te whaataua mai li tātou o nanga. Toi a watu i o pe a whapeo whaale to. E toi ngā lulo e tātou o nanga moro toi whaleia. Whawhaingo fia ngā atua na. Ia, sao lei. Ia, au le nofisil fia na tātou tunu. Ma nei a fwoi le nei le tātou mua le nei vaingo tai au. Ia ua toi whamanatu iam toi nofisila fia tātou tunu. I le tele ma le maisi au nanga tātou company. Ia, sao le le wae o le fasili tele le ia i li lo vi ma le whawhawhawhau le tunu. O a fea. Mai leo leo manino mai lava swasala ngal whaptonga. Po le atonu le alualunga le iai. Tātou te lo ilo foi li lo vi po le ale umi. Yo pe ke wa umane tau sanga o ka ko alu ia whapea. Ia ala e wa te le se fiso soani. Te le se fiso soani. Ia e ofaina ele tātou company. Ai mai se lava i olo atau ngatani. Ia sao le ia paule tu alalo ia po le sosoat foi la company. O le temile nei e invest ia lavalo on site. Ia amata mai lava i lo suatu ai a whaalanga ina tātou e tise ia lavalo on site whailau whaataunga ia a le ngatalina ia titilo te investa na ia tātou solar system. Ia o le tāua le nā o tātou solar system ia pe mai le power. Mana o mia le ipu kofi al to ina ia alai ma fai ona palaka lau tipo tiwila ia wai no fisili o tonu o tātou solar system nei o le telele ia i tonu tātou tinu e na o le moli na o le malama lama ia al tātou solar system e ma fai ona alu ai lau telefoni fafanga ai lau telefoni ia alu ai lau microwave fa ola i fo lau masini tamia pe a fa pe o mana o mia ia wa afartana mia ai fa pe fa fo se i tu pa ole ale tu inga le ali la sunga la rovia tu inga tu inga unanga le alu le marsi angole la le fa nga eu to so se tu inga ba nga le pa pe wa ia va nga o loa e ma oti alu ai. Ia o te tonu o le e le mawhai o nā lua ia tātou o loa ia la popoa le whapeon mana o mia ia vautet te tele. Usala ke alua tua mai lau tama le o le soula lea ia matau mai ale o loa ia mai foi o lau ia le menu ia e whaasoa na ia le tātou le lau whaonga. Wai le mawhai o na mātou whai atu wai lusu whai tu lana marosi o le maa e mawhai o na store. Ai fika foi la le lusu fai tu la na i lo fa ngaina fa pia ia tasil tipo tu le temi fa puna le tipo ia sa bota ma li te omi ia walu na le si ia le isi ma le si ang tato ia mantu o tato oloni ele fa pia o loa iti e na o sina solution mo sina time pu ia po le time e mana o mi ai po emergency
neat. Ia, ele mawhai ona tātou titilo hoi nani e sau whātau le o loa whāpea. O i le e pē lo le pāua au pole le la pāua i malwhali. Vai Ia. whapena. Ia e mantua, ia o tātou o loa nei, ia nganga e tāua. Ia mō mana onga, ia i taimi e uti mei pe pupu mei e le tātou e tisi. Malo whaftai. Mawhaina e whailoa ia i ngoa o loa ia e whaongai re tātou nanga lea lausunga. Ia, whaftai, ta tonu, ia tātou amata tu lava i o loa nei, o tātou solar system, o le tu ainga o le Yopo Life. Ia, o le setasi o fo i tu ainga angata. Ia, o loa e mawhai ona whaaluina i pe a motia lentise. Mawhai ona whanga iai lau telefoni. Mawhai ona palaka iai lau a uli. Mawhai ona whaavivela iai lau meta mawha. Ia po lau iputi whangaina leo tātou microwave. E luatu lawal tātou power bank la po alia. Whaataita inga whaafengofi. Ua iai outlet palaka e lua. Ia ole isi tātou solar system. E wha palaka e luatu ai. Ia e mawhai ona pawa uma mea nā teimetas. Ia e au noa ma se tu sili po sau masatu san. Ia e le mawhai ona o le teimetas. Ia ai peo tāua na. Malama ane tae au wala utele na pe mai le valu. Ia. Motusia mai le valu tae au. Ia lai le mea le au au nang. E mawhai ona whangaine lau a uli. Ia o sei puti kofe tele ia nga ilang luenga ia whangaina tātou solar system lea. A o le tāua nua fesili e whaao laina pe whaatumuina i le malusi anga maua fua mai le la le toina. Malo, whaftai lalovi. Leo e whafonga nisi o loa e tā ua tele. Nei teimi o le motu si ai o le unanga tau e le tise. Ia, la tātou sea tu sunga e lalovi. Toi whaamana si vai anga meisi lava o loa o tātou whaamati. Ia, o toi e ina ia so le masina ni le whaamati. Sau no ia, lau sunga lalovi ni tai au. Ia, whaftai no fsili tonu. Ia, o le vaiaso le nei, o le nau no fsili fia tātou tunu. Ono vai aso na whaaluina ele tātou whaamati. Ia o le nau amata lia ia nisi o whaamati a nisi o au lotu mai kalesia. A o le aso, ia ma le aso atai au o aso muli na o le tātou whaamati special. Ia mo le nei a tausanga lua whilu sumalima. Ia e mo moli la le angangan whaftai nei e kalesia o whalitua. Ia o fon whaavai fo. Ia i le anga ia tu whaifi whaatau inga i lunga o le tātou whaamati special ia o le neitau sanga mana tua toi whaamanatu o le tātou whaamati special o loo whaaluina ia tātou o loa umane ia tātou laulau whaamoe o tātou laulau whaamoe whaatawha laulau whaamoe la potu ia o tātou la ausu isui mo a ontusi maa ma e kalesia whalitua ia o tātou furnitures mo tātou computer desk ia o tātou display unit o loo whaaluina umai lalo tātou whaamati ia mō le whaatau tonga ina lava leo mauta malawa o i kalesia me se whawhiangainga ia sauli tua tātou air conditioning tua tātou air conditioning ia ua lau i loa ia mao nafu tau sila fia le te le ma le angangata ia o le au ngafu o le tātou TCL air conditioning mantua nu o savili o tatonu o le matu e kone iai. Ia. E le o li tu ainga le standard tuai le masani on tatu whangaina yaso ia. O le tatu air condition o lo whaaluina o le TCL inverter smart aircon. Ia o le anga waa po le malusi anga fo i wama fo e no matu au maia pe tatu TCL lea. O le sefe o lau e tisi. Ia o le tātou standard aircon masani ia afa pe 5 futa lana e te tuina i tonu i le vai aso ia pe na o le lua aso i whaongaina 5 futa la ia afa pe o le tātou TCL inverter lea ai 5 futa la lau pao i le vai aso ia e au i le wha i le 5 aso e whaongaina e oi lau 5 futa la cash pao le e au noa ma se vave na uma vave na uma ia o le au ngā ma le pitu ma le i tu pitu sili lava na ona mana ia ma anga ngata il tātou o loa o le sefe po le electricity efficiency o le fesili lau sunga lo vie anga ia tātou company e install ia
o vaenga o mana whaatauina, al matangofifa na whaftai mo whafsili no whafsili, o le matangofifa na tātou service. Ai whaatauina lau aircon I tono tātou whaloloa, e free le installation. Ia ona o tātou aircon nei, o le pupolinga, e lema whai ona o mātou se iwanga nā o se certified whauna le ua e sila fia lawa po so tei e ma whai ona whapina. Ia mantua, ia inga la vaenga na. A whapipina ai leanga, ia ele aila e lalo ao. Ele aila se o le na o e maso tei, e tau le fina o ele vaenga na. Manaia. A o le tātou free delivery, ia whaatau lau aircon, ia whapeo I vailele, ia alu atu I tau fusi vailele free, alu atu I tau fusi anga I vai lima, vai tele, saina, ia ona toi fo I mai le itono tātou tāwale e fuli fo I le au. A whiala mātou inu I tuari. Ia, a titilo fo I la whapeo o e te anga I mai o I whala lili. Ia, e titilo fo lava I le tau taxi. O le ale pasese le te anga I le taxi, ia o le whape lusu lima le anga I atu I tau fusi anga I lunga o I whea. Ia I whalea lili. Tō esela ia o le free delivery le luatu I anga I vai lima. Ia ai pei lau pasese le tau te anga I tua. Mana ia tele, vaenga ia wae o le tele o nisi o mautatapu, ai lewe, wa ea kanu mo tonu. Manu, ole na ole tātou nanga le pe o ne tau whailo ni tai aku. O le tau ole na, ia, o peilau o tātou o mai foila, ia tātou e kalesim ma tātou community ia. Ia, e talawheu ngai ma e aruanga I tātou saises la po. Ia, mana tua o tātou saises nei, mawala tātou wiwa afe PTU, se fulu walu afe PTU, o le lua se fulu wha afe PTU. Tolu se fulu afe PTU. Ia ma le tātou kasit. Po le tolu se fulu afe PTU kasit. E le unit, e tasi le unit. Ia ai ceiling mount unit e whao na ventilation ze aluanga I lea. E ma whai ono mātou whapiina ia tātou unit la pōne. Ia I se... au nang masanya tātou company whaataita inga e mole ili whamalo mo whaftaili tātou ala I moana lea I lunga I le pole tātou e le tātou hotel fole I lunga I palisi ia o le aircon o lo whapeona alu ia tātou whalena ia o le tātou TCL inverter AC a whapea fo I te mana o e watu lau tātou company e palama ia au aircon ia au noa ma se vaenga ia liali pe te mana e whaalu tonu o tātou piliki mai mapena ia e mawhai ono tātou ia ili fitu na inga o tātou prices I vaenga na e atu tātou specialist e whapi ia mawhai se awala matango fie ia mo le sila fo ona ole au nanga na tātou lau sunga la lovi e whaanga solo le taimile le whaatino I launga ruenga va pe ole o whailo mauta ma lau lawa mo le sila fie le tunu le ala wa mana o e fa pi ele a malulu no winga te tau na vaven fa so ta me tato company ia pe fa pe o le la alu le fa le lunga po fe lava va nga te mo mi e tau na nga ia sa le no se o le tau o le na o le tato fa fisili foi ia mali ia o tato helpline ia po tato telefoni ia fa fisili ato le ale o loa te fina lama ia alai te tu lo motam lo lao mala au mai drop mai lo taxi lunga tato PSL po business system Facebook page o ule ngafa ma tātou vaenga na e mawhai ona o tali atu lava le temi nei. Pe te text mai fo ia te au temi nei, ia e mantua. Text mai I ngaluenga mga yo inga tātou PSL. Aua ne iai se text e whaalawe lave mai la ngaluenga. Ole more private message. Wha ngā mai pēra ngā mai ala via page. Ari jalovi. Nei ole wingolau tala. O taimi whainga ruenga. Whaure winga tala I teksa ko taimi whainga ruenga. Ai wha whela la unanga hoi le wo umo mi I le taimi nai te leo whainga ruenga. Wha tainga po le vanu le po le. Le ua pele a kan po le ua whaile tonu tātou air condition na ma tātou nanga. E ma whai ana I talia. Ia, whaftai tau on whafsili no savili o te taitonu. Ia, a whapeo se au unanga whapena ua pela o lau aircon.
I se vaenga o le taimi o le afiafi po le pongsa. E mawhai ona o tali atu I lunga o le tato o lau whaafisili, e tali atu lau whaafisili. A o le popolenga, e le mawhai ona o mātou whaatino ina se ngaluenga whaalea I le po. Teimina na o mako anga nei. E il tatununga, e le ima se mea le lei ona whai I le po le sa. Ia, e mawhai ona mai lau whaafisili, o le ane mea te mana o mia po le tau le o loa pe te whawhisini mai fo I se o loa. Nei le po ai te mo atai au I lau whawhatau inga. Mwhai ona o tali atu te mina o te whialua I maa uri a le tātou company. Ia, a wale whaamalia ina o tau loto. O tau whawhisini. E loka tātou whaito e tau fusi. Ia, alau te alu ma o te tono lau ta avale e iei le PSL. O loo whale e iei le PSL. O lono winga. Mo mana onga ia mo le tātou company whaonga le tātou waenga I tali atoi. A o so mana onga mo la lovi whaonga le Facebook page la lovi. Risi waenga ta ua te hia sau noi la lovi nei tai. Te iwa fia after hours. Se malo Ritz. Ia. Tantonu no samili ia o lea o tātou iaila o le lua aso mun muli nei o neima tai au mo tātou whaamati. Ia I le mai ai o tātou whaamati le aso ngafua a mua. Ia o le a tātou anga e toi le tātou Easter promotion. Ia po le whapitoa mo le tāpena ti le seta. Le te tau vai e tule ngalo ia te oile e seta ia o le si aso whapitoa tā uana nusuvi. Sa o le leiso. O le leo ngalo ia. O leo te manatua. A leo te whapele statu whalawilo. Anana o mana ia naua. Aftai. Ia, tai tonu o le aso ngafua a mua o le a whalui nei le tātou Easter promotion. O le nāua mai atu I lunga tātou Facebook page. Ia ma tātou Instagram mo lo nofo sila fia. Ia tātou o loa. Ia, po lau tāpenanga I whiwhatau inga. Mana tua o le maa neia ma le so atu alau company mo se mea lofa mo o tau le eseta. Ia, whaalu lau tolu sfuta lai te tono tātou whale loa I so o se o loa. Ia, ona e anga waalea I le avanoa. E te alu I tono tātou se I. E te manu maloa I ta I lua se lau. E 5. Ia, 5 tātou ta I lua se lau. Ia, le a whaaluina I le tātou se I lea mo le tātou anga I atu I le tātou e seta. Whaalu lau tolu sfuta lai so o se la la. Ia, ona saula I tono tātou entries. E se ia a wafo ia sau whailonga. Ia, mo le tāpena tu le seta. Wata tonu nusa vili o le si asu whapitole o le matua tele o le expense. Ia, e ilu matu la satina ia ai tāua fo ile aso maliu. Ia, por whamana tuina le seta. E tau santa I tasi. Ia, e mau popo I a inga maingana. A le matangofie o lo al watu malau fatau I le tātou PSL. Ia, alafo I al watu malau free 200 tala. Tu sa na tolu futala. Tolu se futala. A whawhel matou la lai sa vai lau sunga. Pio le fa mole le tolu la mai. Si matou motu. Le lei mo o polu, le lei fo I mo sa la fai. Ia, tātou la lai sa la fai. Fai lau whaatau a tu lau tusilau I ngoa ma lau numero telefoni. Tu tono tātou pusa. Ia, ona se I fo I la ia. A wā fo I ta I lua se lau o tātou motu tele. Ia, a le tātou la lai lo to pā. Ia, ngai mo mai tātou entries I tau fusi. Ia, mo tātou whailonga ia mo le seta. Ia, no se video o lunga o le tātou e seta. O loo whaaluina ia tātou o loa ese uma amata mai tātou electronics. Before ia tātou appliances. Ia, o tātou whitewares. Ia, mo le whaatau tonga inga mauta malawa. Ai le ngatalana, o nā fo ia lua toi lunga ia tātou pusa aisa, ia po tātou air conditioning fo. A wase upgrade, o le nau tau nuu le se tātou oka, ia mo le whaamalia ina ia o finangalo ia, a me se fo o whiwhatau inga tātou tunu. Ia on tātou lasi maila ia Nosavili, ia I le au nanga lau company o loo iai. Ia, o loo mātou whaatauina fōi ia tātou cleaning products. Ia, disinfectant washer, ia po o tātou liquid te whaangaina mo so kilini inga po whaamaina o tātou mauta malawa. Mō le soifua malolo ina o tātou tangata uma. Ia, sua talatu au loo mātou whaatauina ia tātou waila au. Ia o tātou mops, o tātou bucket o vaenga mana, ia mole tausia ina ma tausisi, ia ile soifua malolo ina. Ia, ai o le au te lenga o le neitai ao, no fisili ma le malu tātou tunu,
lau el tisi sua talatu au o le tātou power outage solution o lo whaaluina o lo amata mai a tātou moliwila ia tātou moliwila se fulu lima tāla ia o le tolu se fulu lima tāla ia sau ia lalo ia tātou power banks aluani ia tātou UPS ia ma tātou solar system sua talatu au page whafisilia ne tātou Facebook page ia po le wala au atu ia tātou numero lua tolu wha mo tau fusi lua tolu wha tasi wha mo lo topa ia ma le lima tasi lua fitu walu mo le tātou la lai sa la whai ia malu tātou tinu o le tātou wha lau lole nā nei vai ngatai au mo le tonu ofisilfia ai mo le nganga le wha fitai ia i le lango pia i wha tau inga ia ia ole avoi nei ole fisili muli o tātou moli wila ia mo le lana whaila utala ne te tai o li lalovi i le matau tia o le sawa o le angai mai o nei company saina ngai loa pe fasora ko le pau ai le kelo le moli le fa ka kama voi le palaka fanga le ma pe le fanga le ke fo kama le ma ya ma kama le la ala ka ko moli wila ia va tai tau tele filia o le tatu moli wila lo fa luina e lua tu ainga ia e fa fanga le ma mana ia ai mana tua e fa o fanga ina tatu moline ia e fa tafa ia no le pele pau ia au mele na e tino futa pena e fa fanga la moli le pele pau mana to ele mai ia sketch foi vai na pap tonga el tise au nyala le taimile o laila el tise le no fanga taimina ta una fanga pena no futa pena ia au le no savili o le sita o mo le matango fio tatu moli wila fa pena e emergency light e mo fai ona team ia ele ngata lena e mawhai ona e ia moli leo a pia o le pongi sa o le ala le te anga i lau sa fa emo ia se whatananga pauli me i ticket e ia o te taitonu o nai o ia le tātou advertisement po tātou video ad mo le tātou moli wila lena ia te nofu sila fia ia mo le a fofoina o whataunga o te tasialat fesili o le moli le mwhainala mai si o ia la le tau fofo ia le tau saili sina i awa foi fai oi ta otore to au tau saili sina i awa fai gol vai so e pe fai fa garta to mori wila ia va tai no sili o te tonu o vaenga mana e waterproof le tato mori wila ia a waterproof ia longa winga e mafai ona alu lalo le lima ngai se fulumita e wo te loa no sili ngata i le lua pe a tu sama wa tasi mari to ia a le tau le na le tato fa lango le nevanga tai au mana onga tau mea onga le whanau o le malusi anga le nālau company mana onga tau le office sundries a tātou ministries ia le naua esi la fia le whali te anga i tonu ai o le laua lunga umo nei whasa launga ma tātou po kalamita i tasi mana tua te uloto whase fulu walu tau sanga o le tautua lau company ia ele o fata ole fo ile le fainga o tātou tautua ele o loa mātou tāpenaina ia po le au aunanga fo i mātou te awatu ia a wale tali mana o le malu tātou tunu malo whaftai o le sunga ala lovi mai le tautua marunanga le tātou company el business system limited nei vaenga le tai au tele nisi o vaenga e pe ona tau mwhai atu ia le tātou nanga e whaino atu au le ki atoa o lo su i tātou whale o le whese la o la talatane mo oe e te anga i te wha. Siri manatu, ia ua tau walunga i le tātou whatanoanga ma le tātou kapari, pe si waenga whai uti whesau noi dalo via lei, wha mai le tātou pokalame nei tai au. Ia, le hai, whaftai a nua fisilu tātonu, ia, e molianga ngal whaftai le malo tātou tunu, pa anga tātou 685 radio, ia, i le nei vai ngantai o whaafno ina o lo o tu teimi. La foi se ngana po se upfo upa upa ia, la foi nu le aina le ia ma tau finangalo e matua tu lava le na ia moli le anga ngal whaftai ma le whaamalo ialo ma whanau o le lumana i o tātou snu ma ne tua le tātou company o le ase o lo se peni se titina se vase o mātou contributa i lo ola o ina ia whaile mo le sawa atai au ia ma sa moa manuia le anga i luma mo le atolo whaanga le company le nei vangatai au whaftai no sa vili ia o le taualunga na tātou whatanoanga nei tau peo na mai mo whafonga le turu manatu ia le whu se e mai e ma le taualunga o le tātou pokalame o le 685 morning show na nei tai au ina gonu